normal Shanani Baka Hamiko Tabo. Contestant from Yamati Chapakamano Kaidamano, Sagayamo Buscao Kasani, Line or cover up Kaina Hakataka line. I know they don't know about Smero Yamati Sabakam Halidi. Please, young pay out of Hanabagay. Engagement actually about excitement in Jorabo. They are behind Cinebus Tango. The light surprising results. Cine judges are ready in by many young or results on site night. Kata tinggi, kebo kata bayi, ya awak ni bising tiket norok, kita langit, angdani itu, sini judges of signature mani yang lono, baru jodoh kai pas apa ni, mani yang lono, korsa ke norno, dan sonum tenai, ten norno, next round of langit dipekan. Ini jodoh ni bungu tu Borilia tamin ba contestant kabama norok contest lainnya. Tapi belai kan only hard work, belai kan only dedication berluk zakha. Bani ya bolo all time belai crucial and results jara theater round thangnai boroni simino bumo nungza shinai final 20 contestant for theater round. TTAADC presents Jipra Idol Season 2. Ini Day 2 Day 1 Mia Pai Kantai. Apa hai kan ose tai bisi beglalia sini judges orang kau ini hanai yang bes kau pai semua bahasa gay bahasa nama gay sini judges so belai ke dubidaw kelai kan belai ke tough situation kelai kabar results decline thang kyo jora kedeng ma por manakha Sao bus orang pikir bus marks jumui kasih tinggal marks boleh kanyo saklai datang naik apa ni bagai hari ini sini judges orang kau ini hanai orang bus tahu kai bahasa kai bagai yang saya kai sini belai ke kerana sini judges orang ni disiplin. Sini judges on the visited, sini results manka, and so final results. Gala round ni, tamu kan saklai sinai. Kuda ni bunga tunai. Okay. Ang sai thanai boni points to one sai thanai dosit mane boro process dara software and so bumong sasne top 20 acha top 29 Sai thang sini, kaisa. Marks logiwan boni points on site right? And so final name for theater round is Vishnu Kumar Devarma.
73.9 points. To win for Asuzara Theatre Round of Taka. Ang kone Bishopwan de Burmaduri or Tomkake, Sako or Danso Pai, Sumi Basa Basanabagi, Sumborni Makambo Sinina Oishina. And next, Shabdur Tripura, 74.2 points. Our Haikero, next, Rajkumar Devarma, 74.2 for a tie. Our Haikero, Barmani Devarma, 74.9 points. Boniyagolo, and next, Asmika Devarma, Boningay, 75.7%.ซึ่งตัวอย่างของเราเนี่ยเราต้องดูว่าไงไล่แค่บริการใช้ตรงไหนครับแต่เอาไปให้กันดู next okay Reshmi Devarma 76.8%. Next Misma Koi 77.1%. 1 point, sorry. Narok points muito na kangge balik handai yang kalau narok sini mana baru betul narok points maka. Next, Biplab Jamatia 76.8%. Our serial wise itu, our forum itu umum tapi bagi points high kelaran. Tapi apa high kilo? Next to Naputi Jamatia 77.6%. Kata yang kalau yang tahu bagi. And next, Jewel Devarma 78.1%. Our high kilo? Reviki Tripura 77.2%. Next, Samuel Kaloy 80.6 points manka. Tayo ba hay kino? No ni bus kang Benjamin Kaloy 83.2 points manka. Aba hay kino? Shubhas Devarma 79.8 points. Next, Dinesh Jamatia. Selamang bang, mana bisa? 84.7 points. Manka. Kaya bahay kino. Blues Mighty Rian Bomanka. Oh, Mia ni udah sama. 87.1%. Kaya bahay kino. Aitor Devarma 86.4 points manka. And Tripul Jamatia 86.1 points manka. Next Hengage Tevisi Krika Here next Awang Gangke overall maximum points to win baru sampai baksa oro Gala round top striker Ananto Jamatia Bongkai 88.2 points Manka Hey top of the top number 1 Gala round Sokweka. Okay, any guesses? Bongkai Anil Jamatia 89 points money for top 20 war Sogika. And so
overall gagai sini top 20 theater round of shoginero borni bum ante wisai no hai repeat kai sapinai borni points bang desa hai no hai repeat kai sapinai jate joto mutu narnati sakani siman desa ki bi sapinai 1 kilo Anil Jamatia 89 points Ananto Jamatia 88.2 points Tripul Jamatia 86.1 Aitor Deverma 86.4 Lumsmaiti Rian Manha 87.1 Dayabahikino Dinesh Jamatia Manha 84.7 Shubhas Deverma Manha 79.8 Abahikino Desha Benjamin Koloy Manha 83.2 Next Samuel Koloy Manha 80.6 Devrediki Tripura Manha 77.2 Jewel Deverma Manha 78.1 Dayabahikano Naputi Jamatia 77.6 Biplop Jamatia Manha 76.8 Misma Koloy Manha 77.8 Rishmi Deverma Manha 76.8 Ashvika Deverma Manha 75.7 Barmani Deverma Manha 74.9 Rajkumar Deverma Manha 74.2 Shabnur Tripura Manha 74.2 Day Vishwakumar Deverma Manha 73.9 points. Overall Kasini top 20 theater rounding team Dai Bornosing Yabulo Manlai theater round. Harigai ang OJ contestant rono borno lumina hanai baskamo danso phainabagai tai abahaike dosing borno sini bo nalaine tai borni group photo bosing nalai nai akha khayo joto contestant rono tong baina nai kia baksa jodi kari abni dokan sen borni theater round donge rehearsal tongnai Calligraphy. phải photo booth phải để phải photo phải Kaki rok sok kali apa rok paksa kibil tambah kana. Tiaba, baru ni bagi good news. Sini news media ni through sini yang kakayo, tai sini official coba korna saharan nanti yang kakayo. Senjata tu baru ni bagi yang apa lagi. Balai ke tambai. Sini contestants rono, tai top 20 jara tonero, tai sini judges rono, balai kampai. Harigai tini theater round shohika total 20 jona 20 numbers aro joto kori mano piaba 20 numbers theater round shohika baksa aro to baksa horma bai borok kibili thaka piaba borno information officially borok manai. And 25th February wo theater round nai awan se sigang abo kaisa no ni bagi information nai 24th February wo noni rehearsal nai and only for the artists and the musicians. Chobisho. As nung situn.
Belai-belai ka hambai kon joto.